Sanam koge johar. Teheny ar midang Santali education syllabus satam rena mid nawa topik bon nyela jaha do na gayan puthi kana jaha leka manang nyele bo taheno Bidu Chandan ar dare ge dhon teheny ding le bokona ar midang jaha gayan puthi sarej akana Kherwad Bir noa rena gayan kahani abo joto hor koge bon badaya Kherwad Bir gayan puthi ho ol sodor akaay ol Guru Gomke Pandit Raghunath Murmu noa ho naha Santali education syllabus re mena aka ar noa ho pathua ko lagit ge noding lay sodora bokana jahay ko potop puthi ko bako nyamea unku noa kore kon anjom kate ako binit ko ol dareya ma delan khan Kherwad Bir puthi rena puylu jokhej bon nyela noa re ched ol akana node abo bon nyama mid buru are re tinang danmi nyirsen kate mena koa un joho Kesar gaya reni mid character kana ha Kesar sakwa orongate cirgal manmi ko cirgal danmi ko dara ko kana abo ko sendra nyamet bona danmiya jangare huya alope godoa danmiya jhali re huya alope jhali'a du nyir hor nyel jong pe kuri kodo madang kako pe koda kodo tayam ko pe sakwa cirgal manmi ko cirgal danmi ko abo ko sab idi bon lagit akorin sebet ko benaw bon lagit akorin bongga then ko dareka bon lagit ente abo dobo manmi kana guju bhur manmi leka bo tahena nit abowa jug badij akana danmi ko abo ko pheraw akad bona abowa daregar ko akowa akada Raja Baba tabo ko goj akadiya Guru Baba tabo hoy danang akana abo dobo tala tandi akana abowa do ched disa ge banua enreho as alope ada dil alope ada Dharma Baba menay tabona Raja Baba rin gana ko ho Guru Baba rin gana ko ho oka kore cho mena koge tabona jug ho nongka do bay tahena mid din hilo do naha aru giya ina hilo do naha Dharma Baba hoy benget abon giya abo ho joto ge naha bon tinggu ruwaroa danmi ho naha bon har ruwar kowa nit 3 din cho abowa duk menaa duk botor kate danmiya jangare huya alope godoa danmiya jhali re huya alope jhali'a Dharma Baba ge koyok kate buru hara kore jaha lekate reho jibon chuku kate tahe ko pe cirgal manmi ko sendra nyamet bona danmiya jangare huya alope godoa danmiya jhali re huya alope jhali'a du nyir hor nyel jong pe kuri kodo madang kako pe koda kodo tayam ko pe sakwa orongate sen parom manmi koda kunu koro teko ko dar hej ena koro oka sed bon nyira koyok bada kate oka sed bon nyira Kesar hana buru sed ge kunu ho onte ge kuri ko delanote hiju pe hana buru sed bon nyira kuri ko hej ena khanchi ko dipilate mid budi era hai nuku danmi rapa oka reho bako taheti rochoat bona ado oka sed bon senoa koro ho dela bon iny ayuret peya ado kuri ko gidra ko relawena Kesar ar kunu onde tinggu katekin nyel senet koa Kesar ma logon senok pe alope botoroa alele nyel daram koa mid kuri tinggu ruwar kate babu ma bay hej len do Kesar ho dela bo ale joto le samtaw idi koa alope hoho badaya hupuj hupuj nyir hodo pe nyanyam lagit sen ruwar kuri ko gidra ko arho onka geko parom idi kana kunu ma logon senok pe alope botoroa alele nyel daram koa onde ning gomke Bir Singh ar perej hormo menay aj bahu singgi tikin kin seterena kunu gongke ayo doy taram keya che banga bangkhan jahana bon budhi aya Singgi banga babu taram ke giyany ched ho alope budhiya kunu ma enkhan senok bin Bir Singh
nyel kope okoy ho alo ko okasedok ma ar unku bairi ho nyel kope parom kuno nyel koale arhon 3 hor choko parom idiyena kesar ruwar kate ado okoy ho banuk kwa joto ko hej akana koyo bada kate danmi ko seterok kan cho chet cho dela danang set khon bo nyel kowa parom danmi bir ko lundu huru tudu छापका वाते को हेजना लुंडू कोयो बड़ा कते ओकाय ना को हुरु नीरे ना को तुड़ू ओका सेट पांजा nyel पे हुरु ना आइन हाते नो ओय पांजा लुंडू देला बो एसेर कोआ जोतो को दड़ किया ओना तायनोम आरहों अडिगान दनमी को रेलावेना नोडे खेरवाड़ बीर गयान पुथी रेना पुइलु जोखेज इन पढ़ावार बोना तेहिं दो निनंगे आरहों दाराय जोखेज जहाँ दोना दोसर जोखेज ओना दारे वीडियो रिंग पढ़ावान जमा बोना मानखान जहाँ को नोआ पे नेल ताबोना आर नोआ करे फोन कोड पे हताय ताबोना आपे पे नेल सावते आर जहाँ को ठेन नोआ बांग सेटरोक कना उनको को नोआ शेयर को ताबोन पे आर जहाँ को नोआ चैनल रे पे नवा गया उनको तो सब्सक्राइब कर ताबो पे मानखान दोसर जोखेज लगी तंगिरे बोताहन मा तेहिं दो निनंगे।